uyu niwe mbarutse yatumye Balthazar afungwa. Ubundi mu gihugu cya Guinea umugabo kuba yarongora abagore barenze babiri ni ibintu bisanzwe, ariyo mpamvu mu byaha byose Balthazar akurikiranyweho nta cyaha cyo gusambana n'abagore batarabe kirimo. Ubundi uyu mugore ni mwishywa wa minisitiri w'ubutabera bwana Sergio Abesotomo, ndetse umugabo w'uyu mugore akaba ari umusirikare ukomeye. Si ibyo gusa kuko uyu mugore nawe ubwe yakoze muri minisiteri y'itumanaho. Amakuru avuga ko Balthazar yagiranye umubano n'uyu mugore, ariko ngo leta yari yamaze kuba yamutahura ndetse amaze kumenya ko Balthazar afitanye umubano n'abandi bayobozi bakomeye mu kunyereza amafaranga rwihishwa, amafaranga y'igihugu. Nuko ngo leta yasiteze uyu mugore Balthazar ngo amuneke. Uyu mugore mu gihe kingana n'amezi 7 mu rukundo rw'uburyarya na Balthazar, ngo yari amaze kumenya amabanga menshi kuri we, abo anyuza amafaranga ndetse n'izindi konti z'ibanga ze akoresha kugira ngo abitse amafaranga. Uyu mugore ntabwo yigeze aryama na Balthazar gusa, yoherezaga amafoto yambaye ubusa